Ole, mizo Chelsea fans te chi bai vek ule. Tuna chuan player analysis karon nei lenga. Chimi ma chuanin he channel hi ilo subscribe la. Ila subscribe lo ni chuanin tin Chelsea fan ini lo ani point football fan ini nang le mizo ini na nga min support turin kan ngel ngal che ani e. Ole tuna chuanin Ben Chilwell individual profile kan lo bi thua nga. Ben Chilwell hi December ni somni pakhat sang kha jakwa somkwa paruk khan alo pianga militant Keynes England tuna hian kum somni pathum me ania fit nga le inche soma sang ania Chilwell hi kum som pani ani atangin Leicester Academy a omtana Academy a hian thatak taka khel chawin player of the year po kha sang ni som panga tanga sang ni som paruk season khan alo la nge ani kum sang ni som pariat khanin Leicester City tan a contract chu sang ni som ni pali thleng apot seya amaro chu tunkum sang ni tunkum August ni som ni paruk khanin Chelsea chuan dollar makta doi som ngain kan lalut ani kha ole tuna chuan tactical analysis pa ngai karon nei anga video dang ang khanin match footage kha karon tilang thei ri don lawa copyright issues wangin a thir tu ta hria thiamna karon ngen du nie otuna hianin Leicester khelhdan tlang pui kanron tiranga season masa khan Leicester hi 4-1-4-1 formation hianin anin lineup tlang puya Ben Chilwell hi tahen apol number 3 hi anitani tuna hianin khelhdan tlang pui te karon tilang anga Leicester hi 4-1-4-1 formation in anin rem tlang puya maro chu position play nei la hi chuanin defensive midfielder number 6 hi defensive line ava toluta chuan midline a hian player pali anom ta thin ta ni Chilwell po hi fullback ani angin ava tol ma ta ti chuan a ma hianin winger number 11 hi Harvey Barnes ani ta ni heni henin anin link up thin ta Ben Chilwell hi tlanchak emema ti chuanin game nei la ya ti thang chu underlapping run hi ani underlapping run le overlapping run hi fullback ta chuanin anei thang emema attack nan hian atangka boka Ben Chilwell hian tiang chu ati thang boka overlapping run ain underlapping run hi anei nem zoka underlapping run kan ti chuanin Chilwell hi avalut thuk nga ti chuanin winger number 11 apol number 11 hianin lelam pol defender number 2 hi asen number 2 hi alo potanga ti chuanin Chilwell tan lu nan hianin space thatak asiam don ta John Chilwell chuan dribbling ability le atlanchak na mangtang kainga tichuanin final third le lampol final time ava tan lu danga tichuanin passing option chatak Vardy number 9 hi lo siama ball hi pelu thinta ni tiang hianin kan lo enanga atlan lu ta ti hianin Ben Chilwell number 3 ni ta ni tiang kan mong hianin position play nei lai chuanin defensive line as one player pathum anom tani tichuan midline a hian player palin om thin ta position play nei lai chuanin tichuan Chilwell hi number 3 ni tani ti hian avatol ma hi ball hi changta ni tichuan ball hi winger number 11 hi pedon tani Harvey Barnes hi apek chi a hianin Barnes hianin leilam pol defender number 2 hi a hi panga tichuanin hetlam asir lama hina tollu to don tani ti a tollu che hi chuanin defender hianin ama hi a target to wang hianin a line hi a kalsananga tichonin space ta hianin thatak alo om to dan dani ta hian space thatak alo om to mai don ni tichonin Chilwell hi ti hianin 1-2 pass mangin atlan lu don ta tian space a hian underlapping run anenga ti hi shot emani tichon Vardy hi alo in pot tonga tichonin cross anga tian goal thum theina chance thatak in om thin to ta ni Chilwell hian underlapping run a war rual hian overlapping run poi anei nem thobok ta ni amaru chu underlapping run hi a war ma zok ta overlapping run kan ti chuanin opposite he tlampang zoka heina tlan lu thain ta ni chen miang tho khanin Barnes number 11 hianin defender hi a potanga tuna chuanin box lampang hnai a hianin atlan alu tanga winger hi Harvey Barnes number 11 hi tichuan Chilwell tan hian space hi asiam le don ta ni tiang hianin Chilwell hian ball hi pe Barnes hi tama hianin atollu ta ni atollu che hi ta hianin space om le ta ni hetla hian space om le ta tichuan Chilwell hian tlan chakna mang tang kainga
space thatak chu mang tangkai ti chuan avatlan lu tanga ti chuanin passing option thatak over DMO headline winger hian alo insiama ti chuan thatakin ball hi a pass to don ani tiang hianin ball ani peta ti chuan a cross anga goal kung theina chance thatak ani thilom vele thei pakhat chu hetia overlapping emo underlapping run anei tum hianin Chilwell hianin ama dangchar tur hian midfielder pakhat hi defensive line hin ron tolut vele thei thum ta ni hetaro hi chuanin Chilwell hi a crossing point thatho ta ni a passing ability thatak anei ta ti chuanin early cross hi anei to thin ta ti hianin atlan lut hi headline midfielder number 6 hi tian defensive line a hian defense pui tur hen aron tlan lut le dei ta ni overlapping run nei na tur le underlapping run nei na tur dang tur hianin tian aron om lut le thei dei ta ni hetian ni ro hoi chuanin Chilwell tanin option om chu early cross nei ni ta ni Ben Chilwell hi tianga henin a chelem lawa crossing hi tha tho bok ta ni tian early cross hi anei ngun ma heti early cross pe hi Vardy tan hianin chance thatak asiam thei thin tho ta ni tiang hianin kha Leicester City a chuan a khelhdan tlang pui ama alang sar dan te ama atangkai dan te le a khelhdan te tlan chakna mang thiam dan tlang pui ni ta tuna ve thung chuan Chelsea khelhdan thei omang tu kanon predict kanon soinga Frank Lampard hianin a formation hi 4-2-3-1 emo 4-3-3 hi mangtlang puya maro chu season liam ta game nung lampanga ka chuanin 3-4-3 formation boka kan hu zeu to ni kha tutianga chuan Ben Chilwell hi a khel thei vek don ta full back ani angin 3-4-3 mangani panu wing back pa ngai nga khel thei ta chanju Ben Chilwell hi attacking threat thatak ani tel tho wangin tlan chaka tin a crossing point chet lem lo wang hianin wing back pa ngai po hianin thatak tho tur chu ania tuna hian 4-3-3 formation kan manga season thara kan anin lineup dan tur ni om tak ani wang hian ti chuanin ta henin Ben Chilwell kan hmule ta ni left back hi ni ta ti chuanin ama hianin number 10 hi om ta Kovacic ani ta ni 4-3-3 formation Lampard hian ama ni chuan holding a hianin kante ada arinoma tin kai Havertz po hi right mi ta hena da arinom hlea chumi ni wang chuanin left mi ta hen Kovacic hi awm thin ta tin left wing a hianin Christian Pulisic hi awm arinom bok hle ta ni ti chuan an pathum hianin partnership thatak an siam arin oma ti hianin mual veilam panga hianin an om khomanga ti chuanin overload thatak an siam thei arin om ta ni tiang hianin an lut khomanga ti chuanin overload thatak an pathum hianin partnership an siamanga ball in back wall theina dan tur build up play tan chance thatak passing option thatak an siam thei don ani hetiang din huna hi chuanin Kovacic le Pulisic hi ball king thei tak an ne dribbler thatak ani ang hianin an khelhdan tu hi akha narinoma sanchu ti hianin ball changtu hi lelam pol number 8 asen number 8 hianin ava press hianin an passing ability mang hianin tian ball hin pekwalang advantage o mangin 3 versus 1 ani wang hianin lelam pol defender dang tele midfielder emo an bul ngai om tian an on press velo ni chuanin advantage thatak an nei don ta overload left lama hin an siam wang hianin ti hianin Ben Chilwell hian Kovacic hi pe ni chuanin an ball king theina mang tangkain an tlan chaklom tan pathum hianin dribbler thatak ani boka Kovacic le Pulisic hi ti chuanin ball hi anin penga ti chuanin lelam pol te defender te le an midfielder te ti hian an hip chi hianin anin possession remanga kan tin kan soilo kong Ben Chilwell le Christian Pulisic te hi spatial awareness thatak nei ni ta ni space an mu thei ma hi hian that ve na pakhat ani ta chu chun mang tangkai nga tin an tlan chak bok ta hi an mang tangkai nga passing option thatak tak anin siam thei don ta ni ti hianin Chilwell hianin ball hi Kovacic pe hi asen hianin a ball changtu piang kha press don ta ni ti hianin kan mong hianin Chilwell hian ball pe chi hi asen hianin Chilwell press amaro chu first touch pass mangin Kovacic hian Pulisic apele ta ni chuanin an katna din hmuna om ta ni overload an siam angin advantage hatak an nei ta ti chuan Pulisic hian ball hi akeng thei bok ta akalpui thei bok ta an te hian hetiang ani chuanin ti hian player ta hi an ron tol hmanga
ti chuanin ta tak hianin kan soi tawng khanin Chilwell a thatna overlapping le underlapping run kha aron nei ve le don che ta ni atan chakna ron hmang tangkai lenga ti chuan Pulisic hianin over leilam polte defender hi ti hianin a draw nga pani lai hi draw don ta ni a hi chuanin space thatak Chilwell atan hian tan lu na tur ta hin om le ta ni John Ben Chilwell ta hin atlan lut ta te John Pulisic chuan ava peta overlapping run thatak in nei ta chuanin striker tan chuan pass theina chance rem tak om le dan ti hian cross le thei don ta ni tuna chuan defensive play lama che dan karon tilang ve thunga kan hmawin Chilwell hi number 3 ni ta left back position a hen om le ta ni tianga hi chuan Ben Chilwell hi atlan chak ti in ria atlan chak na hi hmang tangka ta defend nan hianin tin 1v1 defending a hina tha bok ta a position player te hianin an mid line hi anon pel ton chuan center line hi anon pel ton chuanin Ben Chilwell hian ava mark top thin ta ni om na mun hi ali fanga a position hi lift up anga ti chuan space zau tak hian hnuchia hi poi atilem lo ni achan chu tlan chakna a hria ti hian tuna apo hinin leilam pol asen number 2 hi amak tur chu ni ta ni ma omani ta hian ava mark top anga ama hian tian ava kalchel top don ta ni ti chuanin ti hian amak top thin da a defensive game a hi chuanin ti chuan ball anron pechi a hi amak top ta intercept po tum lem lo hian tian zonal mark amak top ta ni ti chuanin ti hianin ball hi apol te hian anon press hianin space hi om le ta ti chuanin overlapping run nei ven tum le don che ta ni amaro chu Chilwell hian ta hianin allow intercept tumin allow read don che ta nin play dan hi atan chakna hmang tangkaya ti chuanin ball hi ti hianin a out run le thin ta ni he Chilwell ti chuan ti hian ball hi clear thin ta he Chilwell a that ve na pakhat chu ni ta ama hi tlan chakatin a chak boka physical strength hi a tha pa ngai ve boka tiang hi a Chilwell a defensive play khelhdan tlang pui chu ni ta ti lang thai tam tak pom ta chan chu footage sang hi kan angai ve tiang tur chuan maro chu ti hen ka all sam theng bering kanon tilang ta Chilwell hi defensive contribution poi tha defender ani ang hian in 1v1 defending a tha a tin atlan chak boka atlan chak ma te hmang tangkai thiam ma tin positional awareness a that vak po hian in attacking le defensive lama hian player thatak ani ve bokani an soi tong khanin Ben Chilwell hi tlan chak ma tin defender in chung hian in ama to ka po in dribbling hi tha ma tin defending hi tha boka ama that ber na lai ti la kan soi sual longa tackles rate hi 1.6 per game ania interceptions hi 1.1 per game ani tin fullback tam takhi chu aerial duel a hianin an tha lem lawa amara chu Ben Chilwell hi fullback tam tak anglo takin aerial duel a hian a tha ma ball kang lo la ka le ball kang lo dong ko nga hian a tha ma aerial duel success hi 68% lai ani tin key passes hi 1.2 per game ania tin a crossing point chelem lawa 0.7 per game ania crosses success rate hi 18.5% ani Ben Chilwell hi alano panga kumno pang takalania hei wang henin ma po ala son sozel tura ngai taila tuna hianin Chelsea hianin left back na isai pani Marcos Alonso le Emerson Palmieri te hian neya anni hi player chia chu anni lawa amaro chu tuna Chelsea na man son so na zel tura hianin du khop lo na a oma hei wang hianin Ben Chilwell po hi an lalut ania ma son so zel tura ngai taila tuna Chelsea na defensive problem an nei sang a hianin player poi mo tak ani thei bei sei don nia khati jong kha nia he video hi khongai takin lo like la tin lo comment box la ila subscribe lo ni chon khongai takin ilo subscribe ve don nia hetiang hi ron ti zel kan tumanga player analysis te match analysis te tin live te po kan la ron nei nga match preview te le review te po live te pon ron ti kan tumanga tin pathiani jana Liverpool kan ma chon tur po hi hemi game zo hian a match khat top analysis te po kan la ron nei dona chu wang chon lo subscribe la milo chang reng don nia keep the blue flag flying high.